Nina ngo. Maman Koufi, maman Siko. Comme par hasard, yo zana ba jimingi hein. Comme par hasard, on l'a qui ngana on tocho benga na tout à l'heure. Ah, ozo yo tike na mbonga po yena oyelinga songa matanga. Oh, boni buko. Oh. Ozo les langues on dirait attends plus maman Koufi. Et ça problème t'es na âge non so comme parents, ozo parents so botiba no so koli. On fait âge aux arrêtés. Personne n'a même. Toi la ninga ma bête on fait il y a héros aux arrêtés. Mais faut que le Congo, faut assister bango. Comment que ça ni pour nous assister faut qu'il va Congo. Pour nous assister faut qu'il va Congo. Et c'est encore au Congo. Il y a des choses les coquettes. Il faut qu'au Congo. Ah. Oh, na ba maladie on so via Congo na ndito yo ka ba mbaso ba bio so poison ke. Il y a na bino lo ba kunda ngona ba Congo ba kunda ngokuna. Akuna na ba konke ya. Il y a na bino. Maman Koufi ayote. Quoi? Amisi. Nini? Ah? Non. Yo le yo fait la mukola sala to le la poigne. Non, pas ma mère. Oh le la poigne. Et ça ne peut pas bien moi aussi là ba mbongo zati to kende pété. Moi to kende zata. Ngala kama mama mkolo kufa kuleke kuna. OK de poigne. On fait la mukolo bo salaka. Yo mutio bala uzana bana. Na oke kuna mama ngai. Oh basie. Ngala fana mama ngai lai na balili kuna ngala fanya ngala mama ngai lai na balili kuna. Na oke kuna 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 mama na yo ndaza na valet. Oya nganda za na valet te. Otaki mama na ngani to. Ah OK. Ozombo. Merci.